na amajuga kahiya omukazi akuloga. Entuma ya President of District ya Kikuube Amran Tumusime ajira mu cyaro cya Nyakafunjo mu Orikugambwa butore omugombora ya cyangwali okugarura obucurera omubatura ababira batabukira mutahi wabo Godfrey Mande bari kumutekateka ho kuba omurogi. Taraturana kwikarana ekyo nicyo kibi kya Mande n'abataka baranjudidira muri we Nyakafunjo hona niwe president oba niwe chairman konka yaje akaba nko muntu nkatwe nitumuganyira ekizibe kinyine no kumpayira wakire ndahayirwa kandi nafuka we arasigara so nyweti nkaganyira nyweti ndaganyira muntu wena. Abatura bakoze urukiiko rwo kutera karuru bari kugira ngo abantu bashatu Thomas Banturachi, Mbabazi Jacqueline na Sinza Ikanya Hussein bafire bwanyuma ya Mande kubahayira. Abanyabuzare ba Mande bamushabire ngo etisi z'abatura enseta kamberi raka box kandi ryabirize na ribire ezi kamera zitive hona shahe ngeno so ushaburone ko ashaba batake kiganyiro oba bakusasira bati bakusasira uri mwene mabuma mazima turazava hamwe nayo nkati ya nyendere kugira ngo toriwe nayo baraso kukwata mu bundi untumaga nanyi kugamba gwaba nakikura igaruke makoleke akireke kintu kibi nishaba kugira ngo bansasire hajya ku kazi nikirize nsayininge konka kimbi koraga oyemere hanoto bamukoze obuhandiikye ari kushaba kusasirwa no butagaruka kuhayira abantu. Amran Tumusime RDC wa Kikuube ashabira abantu obutatwara ebiragiro omungaro kuba inyuma ha mu cyaro cya Mande biduka biri bikabaho ari polisi yayikire kusaga abantu kabana bari kubayita abanyamukwangu baro so amategeko tutagatwara omungaro leka twe chance polisi na ofisi zindi zikwatibwaho LC bakore mu mugabo Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.